Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung ngirim sewala patra indek arangyani liquid petroleum gas LPG 3 kg. Majeng sil area manajer PT Pertamina Denpasar. Sewala patra inucap ngaptiang Pertamina mangde ngelaksanayan distribusi gas LPG 3 kg sida memargi normal selami galungan. Kepala Bagian Perekonomian Seda Badung Ana Agung Sagung Rosiawati Matutang sampun ngirim sewale patre majeng Pertamina intik arangyani kuentenan LPG Ring Bali, Pamekas Badung. Kuentenan LPG Ring Bali Pamekas Badung, mawinan kuentenan LPG 3 kg rauhe mangkin nangyang rasa osa nyangre pengrauh galungan miwah kuningan. Pikobet inucap kekantenang kata memargi ring pengrauh rahinan skadi ring warsa-warsane lintang. Ring sajoning nampenin pikobet inucap ide sampun ngaptiang majang Pertamina mangde ngelimbakang LPG 3 kg raja kemargiang tur anggen nagingin pabuat keramane. Pai ketandane taler sampun ngelanturang hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi saha nyelehin kahanan ring lapangan. Kepala Bagian Sumber Daya Alam SDA Seda Kabupaten Badung, Imade Adi Adnyana Mausang, timnya nih sampun manggih kekosongan gas inucap ring sawetara pangkalan. Arangnya nih kuentenan LPG sangkaning wenten pengrauh rahinan, distribusi gas sayuaktin nyani memarki normal sekadi kata nyani. Nenten wenten pangirangan kuota saking Pertamina ya diastun kepanggih kosong nanging ring rahina benjang nyani kalimbakang malih kuentenan LPG ring pangkalan. Pemka Badung sampun mataki-taki melarapan ngirim sewala patre majang Pertamina mangda distribusi gas LPG 3 kg sida memargi becik selami libur galungan. Raris Pertamina taler sampun ngawawahin kuota harian kantos 50% ritat kala liburan. Bali Pos Nguningayang.